World update ukaba ariyo ukomeje kugenda utega amatwi umunsi ku munsi. RIB yatangiye iperereza ku mukozi wo mu karere ka Kamonyi wasanzwe iwe yapfuye. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangiye iperereza ku rupfu rwa Mujawayezu Madeline wari umukozi w'akarere ka Kamonyi bikekwa ko yishwe n'abantu bataramenyekana. Ni ubwicanyi bwabaye ku wa 30 Werurwe 2023 bubera mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Rukoma, akagari ka Remera mu mudugudu wa Kanyinya. Ubutumwa bwa RIB bugira buti: RIB irasaba umuntu wese waba ufite amakuru yafasha iperereza ko yatanga kuri sitasiyo yayo imwegereye cyangwa agahamagara kuri nomero ya RIB itishyurwa 166. Amakuru y'urupfu rwa Mujawayezu wakoraga imirimo y'isuku yamenyekanye mu nyuma y'uko bagenzi be bakoranaga bamubuze ku kazi, bakamenyesha inzego z'umutekano, nyuma polisi ikaza kumusanga mu nzu yapfuye. Mujawayezu wari wararokotse Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 yari yarapfushije umugabo we amusigira umwana umwe. Uyu mubyeyi witabye Imana habura iminsi mike ngo hatangire ibikorwa byo kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Perezida wa Ibuka Gakwenzire Philbert yavuze ko iyo ibihe byo kwibuka abazize Jenoside byegereje cyangwa biri kuba, abayirokotse bakunze guhura n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo no kwangirizwa imitungo yabo. Yakomeje agira ati: iperereza ku rupfu rw'uwo mugore warokotse Jenoside wiciwe mu karere ka Kamonyi riracyakomeje. Ntabwo twahita twemeza ko uwamwishe yabitewe nuko Mujawayezu yari yararokotse Jenoside. Akenshi hagiye hagaragara ibikorwa bitandukanye byibasira abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu bihe byo kwibuka, akenshi bikozwa n'abagifite ingengabitekerezo ya Jenoside. Umurambo wa Mujawayezu wasanzwe mu nzu upfukiranyweho mu nzitiramibu, bigakekwa ko yishwe n'abagizi ba nabi kuko ngo basanze inzu ifunze bisaba kwica urugi ngo binjiremo. Twavuga ko rero ari amakuru yagiye hanze ubwo RIB yazaga gutangaza ivuga ko uyu mugore urupfu rwe rwaba rwatangiye gukorwaho iperereza. Mu yandi makuru, urubanza rwa Presikid rwimuriwe mu ruhame. Impamvu zatuma ubushinjacyaha bujurira. Kuva yatangira gukurikiranwa mu butabera, urubanza rwa Ishimwe Dieudonné wamenyekanye nka Presikid rwabereye mu ruhame haburanishwa ubujurire bw'ubushinjacyaha nyuma y'uko agizwe umwere n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Tariki ya 12 Ukuboza 2022 nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamugize umwere ku byaha yari akurikiranyweho yo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba cyangwa gukora ishimishamibiri rishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Icyo gihe rwategetse ko ahita afungurwa nyuma y'amezi 6 ari muri gereza ya Nyarugenge. Mu iburanisha ryo kuri uyu wa gatanu mu rukiko rukuru, Ishimwe Dieudonné yunganiwe n'abanyamategeko batatu
barimo Nyembo Emeline wamwunganiye kuva yatangira gukurikiranwa. Ubushinjacyaha bwatanze impamvu eshatu z'ubujurire kuri uru rubanza zirimo ibimenyetso bitahawe agaciro n'imvugo z'uwahohotewe nk'ikimenyetso cy'ingenzi. Umushinjacyaha Ninahazwa Rosine yagaragaje ko umucamanza mu rwego rwa mbere atasobanukiwe neza n'imiterere y'icyaha, byanatumye yirengagiza ibimenyetso bihuje kamere bijyanye n'icyaha, aho gushingira ku bimenyetso bishidikanywaho. Yavuze ko umutangabuhamya yagaragaje ko yahohotewe na Ishimwe Dieudonné amufatiranyije n'ubukene mu gihe cya COVID-19. Umushinjacyaha yasobanuye ko banzuye ko urubanza rubera mu ruhame mu rwego rwo kugaragaza ko ibirego Preskid akurikiranyweho atari ibihimbano, na cyane ko urubanza rwe ruvugwa cyane mu itangazamakuru. Yagaragaje ko ibyaha bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku mibonano mpuzabitsina bikunze kugorana kubonerwa ibimenyetso, kandi ko atari umwihariko w'u Rwanda ahubwo bwatanze ingero no mu bindi bihugu, Ubufaransa, Ububiligi na Canada. Ubushinjacyaha rero bwakomeje busobanura yuko mu gihe uyu mugabo yaba yararekuwe uwakijije urubanza bwa mbere, hari ibimenyetso bimwe na bimwe yaba yaragiye yirengagiza. Ubushinjacyaha kandi bwagaragaje ko bwifashishije inyandiko z'abahanga zigaragaza ko hadakwiye kugarukira ku kuba uwahohotewe yaremeye ko imibonano mpuzabitsina ibaho, ahubwo ko bagomba kugaragazwa ko niba uko kwemera kwari kuzuye. Preskid yatawe muri yombi muri Gicurasi 2022, yagejejwe mu rukiko bwa mbere tariki ya 11 Gicurasi 2022 aburana ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Urubanza rwe rwakomeje mu muhezo ndetse dore ko uyu mugabo kuri Gicurasi 2023 urukiko rwemeje ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe iperereza byari ikurikiranyweho yari rikomeje. Preskid yaje kujurira icyo cyemezo, ariko ku wa 3 Kamena 2022 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwemeje ko akomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Urubanza mu mizi rwatangiye muri Kanama 2022 rukomeza mu muhezo. Twavuga ko rero